U ruci imam Nokia N82, dosta je velik mobitel, ali zato i stroj. Evo vidimo, N82 ima prednju kameru za video pozive, dosta sitne tipke za pisanje poruka, što mi se baš i ne sviđa. Ovo je priključak za punjač, ide onaj punjač kao mala iglica, utor za memorijske kartice microSD, priključak za USB kabel, 3,5 mm jack za slušalice video izlaz i tipka za paljenje. N82 ima i stereo zvučnike, evo vidimo i tipke za poglašnjavanje, stišavanje, multimedijsku tipku i tipku od kamere. Ovo je drugi zvučnik. Baterija je od 1050 mAh. Ovako izgleda početni meni. On se može prilagođavati njegov izgled potrebama. Tako na primjer odmah možete odabrati u njemu i VLAN, znači bežični internet. Evo vidimo, pronađena mreža, pokrenete direkt preglednik interneta ili tražite novu mrežu. Evo. Ako odaberete video centar u meniju, evo vidimo kako to izgleda, znači tu je internet, TV, neke usluge koje Nokia daje, tako da, galerija, evo slike, video, znači klasično kao i na drugim Symbian Nokijama. Evo vidimo, sve je podržano, čak i neki live blog koji je Nokia servis nudi. Uđemo u slike, evo ovako one se rotiraju uz efekt, možete ih vidjeti. Pjesme isto tako, evo imam jednu pjesmu za pokazat, kako izgleda player, nije pretjerano lijep, ali eto, one osnovne funkcije su tu. Odaberete glazbu, imamo znači radio, podcaste, kupovinu pjesama ili music player, opet ona ista. Sljedeća opcija u meniju je pretraga. Evo, ako odaberete, imate odmah direkt Google, znači pretraživanje, možete pretraživati sadržaj koji se nalazi na mobitelu, pjesme, kontakte, kalendare, poruke, znači bilo što se nalazi u mobitelu. Web je isto opcija i Engage igrice. To je usluga koju samo Nokia N serije nude, ovo jače, kao na primjer Nokia N95. Znači, ova Nokia N82 ima poseban čip namijenjen za 3D igrice. Evo vidimo ovdje, recimo s mobitelom dođu samo demo igrice. Pod alatima imamo opcije za Bluetooth, bežični internet, profili, upravljanje datotekama, izbornik recimo za spajanje. Pod programima stoje znači instalirani programi koji su za Symbian i plus neke dodatne opcije kao kalendar i tako koje su već predinstalirane, kamera, multimedija. Ovako izgleda kalkulator, ima još na primjer zanimljiva multimedija, ovdje se nalazi instant messaging, znači za četanje, onda imamo ured, u uredu su programi Adobe Reader, čitač kodova i Quick Office. Na primjer Word i ove ostale dokumente, Excel možete čitati pomoću njega. Jedna nova zgodna stvar koju nam je Nokia pripremila nalazi se pod online dijeljenjem i Nokiin novi servis Ovi, koji je u biti pandan Appleovom App Store, znači moći ćete skidati programe, igrice i sve za vašu Nokiju direkt sa interneta. Pod opcijom učitavanje morat ćete pristupiti internetu, spojiti se i tu ćete moći već od sada skinuti neke igre, programe, melodije, grafike koje je Nokia spremila za vas. Mnogi od njih su besplatne, znači jedino što vam treba da ih skinete to je internet veza. Evo mi ćemo pokrenuti Asphalt 3D, vrlo brzo se skine i to je 3D igrica. Evo vidite kako izgleda, zanimljiva
za one koji vole autiće, vožnje i tako dalje. Super to izgleda i zvuk je dobar. Evo. Osim igrica možete skidati aplikacije, to jest programe. Evo vidimo, ima Facebook, Gizmodo, internet radio. Iznad tipke C se nalazi specijalna multimedijska tipka pomoću koje pristupate svoj multimediji na mobitelu, znači slikama, pjesmama, videu, internetu, igricama, imeniku, eto i kartama čak na ovoj Nokiji. Ako stisnete tipku na bočnoj strani mobitela, pokreće se aplikacija u kojoj možete vrlo lako slike, video, slati e-mailom, objavljivati na internetu, printati na printeru. Kamera se pokreće tek nakon što otvorite poklopac koji zaštićuje leću. Ona je 5 megapiksela, ima ksenon bljeskalicu, autofokus i ova kamera daje najbolje fotografije od svih Nokia. Kvaliteta fotografija je odlična, video snima u 640x480, 30 sličica po sekundi i kvaliteta tog videa je jedna od najboljih na mobitelu. Mobitel je opremljen GPS-om i dolazi s predinstaliranim kartama Nokia Maps 2.0. Za njihovo korištenje je potrebno se spojiti na internet i evo vidimo, on znači povlači karte s interneta. Jako zgodno, nije prava navigacija, glasovna, ali može proći. Ova crvena lampica koja svijetli je uvijek uključena kada je uključeno video snimanje i nema načina da se ona isključi. Zato wire, pozor kada snimate